I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. I ljudi, veliki pozdrav! Dobrodošli u novi video. Znači, danas neće biti gameplaya. To jest, ovo će video biti za sutra, ali nema veze. Gdje sam vas jebo. Znači, neće biti gameplaya. Pokazat ću vam kako da maknete lozinku na Windows 10. Isto tako to radi na Windows 8 i Windows 8.1. Odete, znači, pod prvo odete na tražilicu. Upišete netplwiz. Kad to upišete, odete na to i tu će vam biti kvačica. A to piše: korisnici koji žele koristiti ovo računalo moraju unijeti korisničko ime i lozinku. Vi maknete kvačicu. Maknete, stisnete primijeni i tu će vas sad tražiti tu lozinku koja vam je kad startate Windows. Jel? Kad se Windows starta, traži vas korisničko ime i lozinku, to je to. I sad vi jednostavno upišete tu vašu lozinku. Upišete lozinku, stisnete u redu, opet u redu i sad restartate računalo. I vidjet ćete kad dođe do onog loga od Windows da više neće biti lozinke ni korisničkog računa. Eto, jednostavno ljudi, easy. Jeste vidjeli, moji prijatelji? Ako vam se svidio klip ljudi, obavezno ostavite like, komentirajte ako vam je ovo pomoglo, naravno, jeli? I ne zaboravite subscribe-at koji nisu, nemojte se zaboraviti subscribe-at. Ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, a do tada veliki pom.